abatura mu district ya Rubirizi barabwiro kwiho rwanju n'emivuyo omu program ya PDM ebi n'ebindi bigambo izo bari nyuma bazyo omukurondesa obukiko nkaka akaterera PDM sako ekizero bwa nyuma yo wabira chairman utabarizwa ngunari nguzi na bwa nyuma ababagire no kurondesa akakiko kamuyenga katerera PDM sako na wahabire hari emivuyo ya mani orya hakakikwa kenyima oyu no mushango gwono kwatire no kurye sente ari kuzagarika hirizo mwachurura araba ino mushango guciryo mukoti ninga guciri ompolisi tikumanya yugu kugwa guryo ompolisi it is still under investigation wobo oliko question mark kitegeeza bali mukunonyerezaako kitegeeza balina okufinding out wakikola so ekiriwo baba bagala cabinet eki empya aha muheru tumushabe Servano nuwarangirirwe nka chairman wa muyenga katera PDM sako kandi Nicolas Rwamanya arangirirwe nka chairman wa katerera PDM sako ntebi biyo misha Moses ihayo bururubuna muterengaro tumushabe Servano ihayo bururukina na mukaga Tuwachi maisha ngunindangira tumushabe Servano kuyarabo nka chairman wa muyenga katerera PDM sako barahwerane kuhereza abantu baketungura utari kumwiha emitwaro 2 okamuhereza emitwaro 9 rero bakiza bakamushaba miliyoni 1 nani shaba chairman wakachikwa niwe ukara noza katera hansi ninga kakutera hansi mbwe noza kugumana obuririza niwo noburikiza kureba ha hariho komite kushaba abantu ki sente mukorera makaganyu mukorese sentezi zigire kizaba yamba mukorese sentezi improving ahantasya yeka yanyu mukorese sentezi ezra kuretera businje niwoke yagarura mu ihanga ryawo kandi hati naza kusaba aba extension workers baza kuzo mucyo traininga bakuza kuzitunga so tokatunga sente za parish development model right now wotarabiro bakweta practical training center ninga kuri bakutendekerwa haba aba extension workers aba hingisa aba veterinary nabandi byo binyanza ahi bakubashemeseza abantu bagirangu behire yo kushomesa y'abantu okureba ngo bakuresa sente za PDM Gashakwa Sandeke William na Onesmus Sindia nabo